guys. Today is the first day of school. Right. Okay, kumusta mga estudyante? Hello, karon ang first day of school. So, sayo kayo ng mata mga inahan, no? Para maghikay. Maghikay, pamahaw. Hi! Hi! Daghan akong mga anak karon. Sa kadusina ni. Oh, sa kadusina. Oh, dero. Okay. Oh my God. Oh, yung sama ni mong grade. May cute giring. Upaw. Naulahin tawon. Hello, dito papa ni mo ka, oh. Hello kay papa ni mo. Hi, papa. Dito. Temple. Daplin. Dako kay bag, dako pa man mo na imong bag. Pau. Dako pa man mo na imong bag. Okay. Nana ba kay mga teachers karon, no? Oh, si Mama Aro. Ay, nana. Daplin. Hi, Rob. Oh, islante, oh. Wala na, gihubak. Say grade ni mo, be? Classmate mo, rap-rap. Ambot lang, depende sa section. No, kaya namin section di ano. Pila ka section ng grade 6? 5 ka section? Daghan di ay. Sa bawa ni karon. Nalakaw sa panahon. Kagubot. Bago ni Aron, bawas ang likod mo. Isuga. Primero pang adlaw sa school. Siya lang si Tuan. Asa? Amay mga. Hello, kumusta mo? First day of school. Okay ra mo? Nakatulog mo kalong gabi? Pila ka oras yung tulog? Oh my God, nasa ka mga teachers karon. Kita. My goodness, mga baya, mga grade 6, oh. Mga cute kayo. So, ito mga bayi mo, mura sa tubi, eskwela, o balik. Anong kalakiha? Kaya pa Xerox, mga requirements and everything. Makahimuot, makalipay. Huwa ko sa kong gibati. Mura ko ni eskwela, utro. My dear teachers, ari kang tingali ka sa kilid or ang uban sa luyo. Dili ta diha sugod na sa flag, wala na bahis-bahis diya sa tumangan, no? Ari lang ta side by side sa atong mga bata, aron mabantayan nato na ay mga kuan dili na angay ilihok. So we should behave properly, stand play. The moment mag-start na ta, nakadugog ng mga ma'am, dili ta alis at tubangan sa mga bata na lihog lang. Ari na ta silid or dito sa kabilyo para makita nato ato mga bata. Ha? Unya, wala kung mabakting na gani ang tanan ari ginasling niya. Nganong naaman ay naglingkod din na, unsang na sila. Natin ni klase-klase na first class, na hindi pa binyamon. Gawas, kung manangin ka sa teacher na kaya na po ma'am ka. Okay? Kunya, kanang mga mama, unsang manin, kapan ituyo sa mga ma'am, nang kay meeting. Kung di ba, napa mo importante tuyo, balik lang mo inigpabuhi. May pangkuan sa ilagay open na mong room. Ang sa Wapay abli ang room. Wapay abli. kunya ay ng uniform. Di, ang room, wapay apre. Ang room, wapay abli. Oh. Amo tayo ay abli. Ay namuhat mo. Kung sa may nyo tuyo na, amo nalimutan sa room? Ha? Nga pa mo nalimutan sa room?
You should have trust and confidence. First day of school, manggod, di naagita. So ayaw ikagulol kay. Pauli, palayaso naman ta. Supervisor, nakatang na to, nanuroy na kami sa mga rooms. Kamu, supervisor mo. Malapit po mo supervise. Karon ra ma'am. Karon ra ni ma'am, karon ra. Ang ganang na pa'y mga concerns, okay ra na. Pero mga wa, hindi na ta. Napahinga na naman kain yung mga anak ko eh. Siya lang si Ton, gipalayas naman ta. Gipalayas na ta. Ngunit na lang ta niya, mabayag lang ta. Ano, ipalayas na kita. Ano sa mis ma'am, uy. Ako mituyo sa mga maestro. Daghan mo kayong ginikanan na rin. Gahuot mo mga ginikanan, gipauli namin mga ba. Okay, pitindagahan na. First day of school ko, di na, gid mi. Karon lang. Oh, subayon jud ni ma'am, karon lang gini. Karon ra mi na time. Karon lang ang time. First day of school. Kaya mo dili, sa tuyo. Palista mo dili. Ala, Ako kaya identify lain na. Linya ta, tara. Oh, sige, ako yung unang linya, be. Kaya ko picture eh. Oh, sige. Nagdadama mo cellphone. Oh. Ah, sige. Kasabot ra ang principal. Pwede naman karon good. Birthday po niya. Mag-enjoy na kung mag-ate. Manigil ang naam ni ma'am kay partner na siya. Duha na silang mag-monitor na ito na supervisor. Si Dr. Synchronia Berdin. Dali ma'am. Duha pa kay mo nilang bagong uniform sa supervisors. Cute, no? Nagabong kayo ni sila. Okay, thank you. 1, 2, 3, 4. What ninyo pa yung gawin? Lain naman na din sila action. Okay, 1, 2. Nasa ka na 2. Go up the reset. 3, 4. Again, once more. Perfect. 1, 2, 3, 4. Who was his name? We are a big family. Our father was in heaven. Holy be the name that he will come. Earth is a good and heaven. Give us this day our daily and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from the Lord. Lord is good. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the death of our Amen. Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as was in the beginning, is now, forever, shall be, world without end. Amen.
aking lupasun. Tahanan namin ang langit. Tumutugtog ako at inutuloy. Aking malakas ang hirap at malaman. Dahil mahal ko ang Pilipinas. Tingin ko ang kaya ng aking mga Isutin ko ang pagkain ng aking bayan. Tutubayin ko ang pagkain ng aking buhay. Nalili ko ang lahat ng dasal ng kapatid. Pinangalay ko ang aking pangarap at isikat sa bansang Pilipinas. Nakakalikasan ay pangkawasan. Our school motto. I love my school. I want to keep it clean because a clean school is a beautiful school. Okay, good morning everyone. Okay, together with us this morning, we have our education program supervisor, Miss Dr. Teresita Bandolon. And together with her is our district supervisor, Dr. Sinfonia Carlevy. Good morning. Maybe we have something to say, a few words to inspire us. Gamay lang pag-welcome namin. May buntag mga bata. Good morning! Good morning! So, in behalf of the Division Office, Ganda pala po si Division, we are here to welcome everyone for the first day of school year 2019-2020. This will be the beginning of our continuous endeavor to achieve our vision and goal in the department. So, kami sa DepEd, napasalamat ng atong mga ginikanan, ni-attend June sa atong first day. So, we'd like just, this is a request, when the learners will be going inside the classroom, kanang mga parents na ito nga na, stay sa mga joga for a while, kung yan na muna ko i-entertain or pasudlon, inikasud na sa atong mga kabataan, okay? Don't you worry, it will not take so long. That should like 5 to 6 minutes. So sa mga bata, lagsik lang, padayon, and we hope to have more joyful learning activity with you and your teachers and with the program Department of Education. Good morning, everyone. Thank you, Ma'am Bandolon. Naka-start ko ninyo at ninyo, i-welcome you talaga na kita. We love you in Manila. And we have also with us our District 1 Supervisor, Dr. Sinfonia Bardin. Pagpaki, asante sa siya ninyo. Good morning mga bata. Pasensya
pasensya na kaya pagawin ko lang doon kayo. Parents, good morning. So thank you kayo for kami for supporting your children, yung mga bata, kung tayo magitahan. Just continue with me. And thank you so much na first day pa lang. Perfect na complete na. Wala na papatinaghan na naging nato. Sa maping na kanina tinaghan na nato, ang friend Sarah and April, I think kamas na to. Kasi ang first week of April, mauna niya ang ato niya na last week niya nga para sa 2020 na school year. Yung week of Tagalog kita. O Tagalog ka, uba na na po ang mga bata sa pagtulong sa mga banggo, uba na na po ang mga bata sa pagsulat sa istorya sa mga kinapofi. Yung mga bata support yung kapelli, sa Olimpia, sa ating eskwelahan, support na sa Dango sa ating eskwelahan, nagsunod sa mga clients, supportahan na po ang Dango sa ating eskwelahan, kaya kanyang eskwelahan ato siya. Kaya mga maestra, kami, ang principal, lumalaban namin, saktan kamo, kamugod mo amin. So ato siyang supportahan, ang sa mga Dango, ang sa mga tinura, sa eskwelahan na po para sa atong kabataan. So, dagan kayo salamat. May bonitan. Okay. Sige. Ano? Kain na din rin. Hosting. And to energize us more this morning, let's welcome the McDonald's staff from Paho branch. A round of applause, please. Lapis. Ang first prize nila mga lapis. Oo, natin mga hatay ng lapis. Hey, good morning, good morning, good morning, students! Good morning! Okay, how are you today? Are you excited? Alright, so before we start, I want to introduce to you myself. By the way, I'm your Ate Trisha from McDonald's Island Section right here. New beginning and new lesson to be learned from your teachers. So are you excited? Very good. And now, let's all start. Okay, who wants prizes? Okay, who wants to receive prizes? We have many prizes. Okay, so and now, this morning, we have a game. Okay, are you familiar with the game Bring Me? Are you familiar with that game? Okay, so again, if I would say, are you ready, kids? You will reply, yes, not ready now. Okay? Are you ready, kids? Yes, not ready now. Again, are you ready, kids? I want you to shout out again. Are you ready, kids? Alright, so I guess all of you are ready now. Okay, first game. Bring me a piece of pencil. Bring me a piece of pencil. Pinsay na ay lapis. Alis na aking bata na yun. Okay, here you go. Sige, sige. We need three. Three students. Three students. Alright, okay, we have 4 winners. Congratulations. Okay, what's your name, Kuya? Kinder, very good. Naapil dyan to, naku. Okay, si Kuya. Okay, si Ate. Okay, congratulations to our winners. Clap your hands, kids. Okay, and now we have another set of games. And now, bring me
class. What's your name, Kuya? Desiree. Dagan kayo. Oh, Very grateful. okay, congratulations to our winners. Very good. Okay, and now I want you to bring your teacher. Bring me your teacher. Okay. Okay, sige. Go, go. Alright. Now pick up your hands, kids. We have 5 teachers. Okay, congratulations to our winners. Clap your hands, kids. Alright, congratulations. And now before we proceed to our next program, we have intermission number from McDonald's. Please up your hands, kids. Okay, kids, you have to follow us, okay? Apel na po si Angel. Okay. Apel na po na kong Angel ta. Grabe ka, after. Ayun mo lang, yun na. Kaya agaw dyan taon. Okay, and now okay, kids, this morning we have a special visitor. This friend of Ronald is from McDonald's Land. Okay, by the way, Ronald has 3 friends, namely Grenade, Humbledore, and Birdie. Okay, you want to meet them? You want to meet them? Alright, are you excited? Okay, and now, before we go here, I want you to follow me. Okay? You will say, Humbledore. Okay? Shake your body. Okay? Again, 4, 3, 2, and Humbledore. Again. 1, 2, 3, go. Again. How about the kickers? Are you okay, kids? Okay, again. 1, 2, 3, go. Again. Again, louder. 4, 3, 2, and... Okay. And now... Again. We will going to meet one of the Ronald friends, Humbledore. We will count in 5, 4, 2, and 5, 4, 3, 2, 1. Clap your hands. Okay. Again, let's all say Humbledore. 4, 3, 2, and...
Very good! Huwag na ko ang bata. Unsay premium nimo? O alay ka hidagan be. Na Angel Nako kaduha regalo, ka premium. nako regalo. Unsay mo regalo? Katong papa ko cooking. Kaduha ang dagan Angel. Uyog ang dagan. Mabiyaan niya. Ma-entertain niyo yung usara mo. No? So, ila usap na ipahiluna. So, good luck mga Usa, usa, estudyante. na Good luck sa mga palihog, sir. teachers. Kaya Bye. mga